Laida man baru. Dami matro. Hata di situ itu naman dok. Kalau sana be silong pagadok ko silong papuni. Mulutuk pe holak kela nami buru nami humeme hami rap dohot na buru nami non. Sudi mah muda muda rugi deh. Jadi pengalatan mahamu itu dohot tong ela dulu. Iya. Dong ali malay. Nongannya bang, nongannya bang. Ho manuan bapak na. Oh lo, hinang ba dong. Oh lo. Kuasi sada. Panginoon may nasalunod sini buru nami. Kami ba? Ganito lo Panginoon namin. Oh ino. Atong hita na dong molak karena di huna-huna. Bayaman mo tapasado na sila. Wabo rusalo na mere. Pamita. Seda mahita. Bita na horas. Oh, pageser na to sir, pageser. Buat raja na dua-dua deh. Iya, pageser Wala to sir. huna-huna man dong. Ya, dikkat. Perpun di baru. Kalau hira-hira sota, kodok tak kosong, kurang tak kosong. Ini manusia nami. Maka mau lihat nasi do orang ni rohani amat daripada jauh. Sakani buru nami rap tela nami do sudi keluarga di bagas sampai kiano asa humeme ami buru nami tela nami mai dena segala puji syukur.
Marharonami tulang muna anak tulang netarona muna. Diberek nakirni mulai si manito sahat tulolokon tak teras kebijakan. Jadi apa? Jasa rupa lebih hajat jumpa. Oh iya. Jadi kalau untuk semua pemain nami hanya ketulangmu dan asmara muda deh. Ada kembali. Kalau bertanian mahal itu dewata, asalahun di hamura semua sih orang nami, semua durung nih diberi nami di sana. Malu di pada naruh, si musa di pertuju. Malu untuk semua pemain kami diberi nami di sana. Dewata mahal. Jadi apa nungai? Saya dah tahu mereka tulang rumah harga. Mau lihat tak? Anak permusik. Ya kami tulang di berenamian mengai desa nawal. Alai mangido mahami siap tulang nak. Kabodo tilo kurmolo binain kebiri. Kabodo nila menonton tulang ke berena kalau binain arah-arah beri. Juru baik baik. Lihat kamu suruh.
Jadi saya tekas duit kamu sama kuda sekitar nami. Anak-anak dia itu duit kamu. Sama menurut tahu taruhan nami di sana.